igama lami uGoodNaff Mr. Ngifundisa itende engidlala itende ngiphinde futhi-ke ngiwadayisa amakhebothi engisuke ngifundisa ngawo itende. Ngiphethe i-Roland E36 edayisa ngo-6,800 then akhona namanye futhi amabili esiwadayisayo i-Roland E28 edayiswa ngo-8,500 siba-ke ne-Roland E500. Amanye amakhebhodi-ke ayafika athengwe singakwazi nokwenza amavidiyo ngawo lawo makhebhodi lawo. Kodwa-ke ungangithinta lapho kule namba yami le si-communicate sibone ukuthi-ke lapho sifikaphi. Ngikhona ku-YouTube, ngikhona ku-TikTok, mesiba khona ku-Facebook. Ngo-Goodnaff la mina kuyo yonke indawo. Namhlanje ngifuna ukukhombisa-ke into nakhona futhi elula kakhulu uma ngabe uphethe i-Roland E36 but awuyazi ukuyisebenzisa ukuthi isetshenziswa kanjani. Nakhona kulula ukusebenzisa le keyboard. Ayinamabhathini amaningi, ayifani njenge-Ionani. I-Ionani inamabhathini amaningi kanti-ke le ngendala ama-keyboard lawa amadala awanamabhathini amaningi. Ayisitani la ku-transpose kuyinto eyidingayo. Transpose utransposa-ke ngala mabhathini lawo mabili. Transpose ngala mabhathini lawo mabili. If ushaya kanje then so ya transpose yabo. So ila mabhathini ngaphansi kwegama lika transpose ubhala standard then nje lokho adjusta kanje then keyboard angitshela transpose ilokhu keyboard. Emva kalokho ke kukhona namabhathini amabili adjust tempo if ibeat lakho lifathi mhlambe liphezulu kakhulu njengo number 25 mengaprocess beat number 25. So leli beat leli ngeke ngithi-ke usebenzisa for ama-worship song. So uma likhala liphezulu then adjusta lana kwi-tempo yakho, yabo seli-adjustekile. Ungehlisa unyuse kudepend ukuthi-ke lo usuke ecula i-tempo yakhe imi kanjani, kodwa nje amaculo la asuke kuwama-worship awadluli ku-50 kwi-tempo ka-50, yabo. Kuba 47, 45, 43, 40, 37 so elihamba kancane kakhulu uma ngabe lilaphana ku-37. So adjusta lana-ke, yabo. So adjusta la for i-tempo yakho. Kodwa futhi-ke ungaphinde usebenzise nalibhathini leli la okuyi-tap tempo. I-tap tempo iyashesha kakhulu-ke uma ngabe ungakwazi ukukala kahle i-beat ofanele ulifake ukuthi-ke mele lihambe kangakanani. Ake siphinde silifake leli drum kade silifakele imanga. Ngifuna ukufaka leli drum kade silifake number 25. Okay, so i-tap tempo ke hlezi ngisho lento ukuthi i-tap tempo iyakuguide uma ngabe ungakwazi uku-adjusta kahle wena i-beat lakho. Leli bhathini ke leli le-tap tempo lila kwi-Roland E36 kona wonke i-series amaningi likhona ibhathini kuthiwa i-tap tempo except i-500 analo i-tap tempo. So ushaya kanje leli bhathini leli, yabo, la kuyashintsha ama-numbers lisuke li-adjust i-tempo, yabo. Uma uthi idrum lakho kade likhala kanje line-tempo enkulu then lokho adjust ukuthi kanje tap tempo ukuze lanele kahle lingene ngale ndlela osuke ufuna lingene ngakhona, yabo. Kushaye beat elilodwa naleli kade likhala kanje but ngili-adjustile ngikushaya ini u-tap tempo. So tap tempo wakho-ke iwona-ke lo tap tempo lo uphinde ube u-fill in uma kuwukuthi ufuna i-beat lakho libe likhala ngenye indlela for ukufila in. Niyazi-ke badlala ukuthi u-fill in uchaje kanye kanje then kube khona-ke lo msindo loyo oba khona njengalo okade wenzeka manje. Igram lihamba kanje but uma ngishaya la kuzoba khona umsindanyana ukufila in, yawuzwa okuyi-fill in-ke leyo. Ngaphinde futhi ushaye-ke ngala kuleli side leli libhale u-variation uma ngabe ufill ina, yabo. I-drum liba nomunye umsindo
uma ngabe ushaye le button ngala noma libe ngala. Okay, so ama-button okufila in ilawo amabili 1 2 ilawo amabili. Emva lokho siba nani lama button lawa ngala ugroup A no group B askis baqonde ama-bank. So ugroup A bank A kunama tone asuke khona ngaphansi kwa-group A, then ugroup B nakhona futhi ngokunjalo kunama tone akhona ngaphansi ka-group B. So wena-ke la ujike i-keyboard yakho kumele uyazi i-keyboard yakho i-Roland E36 kanye namanye i-series amadala babhalile ama-tone la kwi-keyboard ukuthi-ke ithone ukuthi uyithola kunamba ba neyokuthi uthola kunamba ba, and baphinde babhale ukuthi-ke lama-tone lawa aku-group bani, aku-group A noma aku-group B yini. So uma ngabe ufuna i-tone futhi lapha i-group A kufanele-ke wenze sure ukuthi-ke into yakho la leli qhosha le noma leli button kufanele likuvezele ugroup A noma kumele likuvezele alphabet A ngaphansi kwegama lika-group, then bese-ke ufake i-tone yakho-ke. I-keyboard izobe isiyangqo kuleyo tone eku-group A, yabo. Ake nje ngenza isibonelo la, khona-ke i-tone ewu-number 27 ngala ku-group A ngizoyifaka ile sithandayo uma ngabe sijwayele ama-strings ethu. Okay, uma ngabe uya ku-group B but usaku-27 kuzodlala ini i-whistle. Kudlala ini i-whistle, yabo. Umehluko-ke ukhona, ngakho ngisho ukuthi-ke kumele uqaphele-ke kunokusebenza kwama-button ngaleyo ndlela leyo kuleli side leli, ugroup A nogroup B ama-tone lawo omele uqaphele ukuthi mhlampe-ke uwafaka kanjani ngokwama-group akhona. Emva kwalokho mase siba nama-button angala okubhalansisa i-keyboard. I-keyboard ne-keyboard iba nendlela yokubhalansiswa. Uma ngabe ufuna i-tone yakho osuke uyifake ku-lower ibe phezulu, then uyi-adjusta la uyibeke ku-127 noma uyehlise uma ngabe ufuna ikhale phansi. Kanjalo futhi no-upper wakho futhi akwazi uku-adjusta umbeke phezulu umkhalise phansi. So na-ke lana-ke ukwazi ukuperforma ama-functions afana nokuthi ukuthi igram lakho libe phezulu udlula i-tone, ngoba khona ama-tone akhiwe ngendlela yokuthi anomsindo vele. Uma ufaka i-drum noma ngathiwa i-drum ligcinile but-ke ligcine selingasazwakala i-drum ngenxa ye-tone ukuthi vele nje iyakhiwe yaphezulu yanomsindo omkhulu. So la ubhalansisa khona i-keyboard okuleli side leli engilikhombayo ngala, uyakwazi-ke ukulokhuza uku-adjusta-ke izinto ey'kanjalo ukuthi i-drum lakho lingakhaleli phezulu, likhale kahle noma likhale ngokwesilinganiso se-volume ye-beat. So u-acomp uyakwazi ukuba-adjusta la ne-drum lakho. Ake senze nje umzekelo we-drum, ngizokhuphula u-upper then ne-drum lami ngilikhuphule. Okay, ake senze umzekelo-ke ngizokwehlisa i-drum ngikhuphule i-tone uzwe ukuthi umehluko uzobe usukanjani. Yezwa lehla kakhulu i-drum. But mengilokhu nginyusa kancane i-drum ngizolokhu likhala kancane liya phezulu. Okay, ake senze omunye umzekelo wokugcina-ke siyenze lento ibe-vice versa, sikhuphule i-drum le phezulu. Lama-button angafani ukusebenza kahle. Ayibo, nakho ama-button engasafuni ukusebenza kahle.
Sengikhuphula-ke idramu-ke la, then ngehlise ithoni yami. Kama lami uGonafa wadla mase wangifundisa itende ngidayithenge ngiphinde ngadayisa ama-keyboard engisuke ngifundisa ngawo itende. Nali i-38 lona leli pre-owned bakwethu linakho ukungcola la okuncanyana okukhona i-pre-owned nali la nje ukungcola ngcola okukhona la ya. So i-keyboard i-right ayiblinki i-video la blinka khona ise-video la blinka khona but la blink yeah. So enye into la mhlawumbe engingayisho ukuthi ukhiye owodwa uyasebenza but I think sekumele kulokhuzwa amarabha if kuwukuthi amarabha lawa enza ukuthi lokhilo ungakhali uma ngabe ushaya soft yabo, kumele ukuthi uqinise kancane isandla bese uyakhala, but if uzothi nje soft kanje ngeke uzokhala, manje uthi uqinise kancane isandla khona uzokhala. But laba abanye basebenza kahle okhiye bonke ba-right, ilona nje enguthathe notice ukuthi if uzoza soft kona ngeke uzokhala, but kufanele ukuthi uqinise kancane khona uzokhala yeah. Igama lami uGoodenough wadla mase wangifundisa itende ngidlala itende ngiphinde ngadayisa ama-keyboard engisuke ngifundisa ngawo itende. La ngiphethe ama-A16 amabili ane-price engafani ngenxa yama-condition awo enginawo. So le la ngaphansi le la ngaphansi iwu-7,500 then le la ngaphezulu ingu-8,500. So iwona lawa ama-A16 amabili esiwadayisayo, khona i-68 khona nama-E96 i-68 u-10,500 ongekho negotiable. Ya ngizokuphendulela wona wabona ngaphansi ukuthi kanjani. So imhlana lama-keyboard lawa kade ngiwavezile. So leli ka-7.5 inesilicone eningi la, angazi indaba kufaka isilicone la, kunesilicone sase siyi-price athi u-7.5 because kunento eyisilicone enyana la. Then nangala does have isilicone nalena lapha ekhoneni but into encanyana isilicone ekhona, but yona le ngala lo 8.5 i-right kakhulu, nale e-7.5 i-right ukuthi nje le silicone iyona yenza ukuthi ingabi u-8.5 ibe 7.5 le.